Dobro, djeco, što je ovo? Zašto stojimo tu u ovom hodniku u mraku? Ajoj! Da nije u pitanju struja? Ajoj! A kaj tebe boli? A boli me zub! A i mene isto boli. A boli me i nešto drugo, ali eto. A zakaj smo onda došli u ambulantu baš kad piše da je štrajk liječnika? A zato što uvijek zvoni u krivo vrijeme. Whiskey 9 7 November, interrogative Alpha Bravo. Ljudi u bijelom štrajkaju. Znači čak i da su ovdje na ovom bijelom hodniku ne bi ih vidjeli. To su ljudi na bijelom. Ljudi na bijelom. Da. Ja, još mi se spi. Stanete malo. Pa sedimo u čekaonici i čekamo doktora, ne idemo s mesta. Ajoj! Stanete. Nemojte se tak ponašati pri doktoru. Doktori nisu, kak se vi misli, samo da oni non stop moraju delati. Treba bolesnicima dati do znanja, razmiješ kolike vrijedi kad ti neko hoće pomoći. I doktori su ti koji pomažeju. Tako, najčešće pomažu da ti kažu dođite za pola godine ili godinu dana. I to je pomoć. Nekad, dečki dragi, doktori... To znači da ćeš sigurno biti živ još toliko. Ti, onaj koji je mrl, taj ne zna da mu nije bilo pomoći, razumiješ? Da nije mrl, ne bi se biral novi. Koga nema, bez njega se ne može, kaže stara narodna. Doktor nije taj koji liječi bolest, nego dušu. Doktor ti veli da te budu operirali, razumiješ, onda te uspavaju na 10 sati i onda veli sad si zdrav. I ti sad misliš da funkcioniraš i ideš doma i ideš delat, razumiješ? A ne kak su prije non stop viseli po bolovanju. Dođeš u bolnicu na operaciju, one te malo otvore i bola te neke na desnoj strani, one ti na lijevoj zaborave škare, tako da te sad boli na lijevoj, odnosno da te se poništava ovo kad te boli desno i lijevo, ne? Te više ne boli. Uđeš kao bolesnik i izađeš kao butik. Pun si opreme za pedikiranje. To ima, vate, svega, tuferi. Ili dođeš u bolnicu, a piše doktora Hemroga nema na operaciji prostate. Odeš u drugu ambulantu, nema ni doktora Pašalića. Na Kajmanskim otocima. Dođeš negdje i vidiš nema ni doktora Tuđmana, ni doktora Šuška, ni svih ovih vrlih hrvatskih doktora. A bome ni doktora Granića, šeće se po Mirogoju. Pod kišobranom. Da je to bilo sa magistrom Đapićem. Dakle, ustanovili su njegovu krivnju, ali svi kradu pa je oslobođen. Pa normalno. Pa to je genijalno. Dečki, vi se krivo to Đapić razmili. nije krao. On je u dogovoru sa svojim mentorom fino posudio od njega. On mu je rekao, prepuštam ti ovih 150 stranica u tvom radu od 154 stranice. On će napraviti rock operu. Anto Đapić, Isus Krist magistar. Koja je, ta opera je 2 put bolja od one opere sa Brača. Isus Krist Supetar. Sličino je na operu i ovo vječanje ovih dvoje mladih ljudi u Engleskoj. A, Prince Charles i ova Kamila. Bez filtera. To bi se na našem reklo vjenčanje princa i deve. Sad, princ više nije na konju, nego na devi. Nego liči na konja. Prince Charles je spao s Dijane na devu. Ti Englezi su mi bili na vek čudni, a sad se to je potvrdilo. Kaj ti misliš da se pri nama ženskama daje ime deva? Meni, samo ću te malo prekinuti Joža, Recimo, kad si rekao... nema škare oči. Ili zamislite naše političare, recimo da im se žene zoveju deve. Deva Mesić, Deva Sanader, Deva Tuđman. Razum. Pa dobro. Kaj bi to izgledalo? Kod nas nema puno deva, ali ima zato puno krmača. Sve bi se zvale Deva, osim od Tomčića, ona bi bila kravica. Dečki, vi uopće ne znate razloge toga takozvanoga štrajka doktora. A šta je štrajk? Štrajk nije to štrajk zapravo. To je bijeli štrajk. Ma ne! To je bijela kuga. To je, dečki dragi, nemoć doktora da neke napravi s bolesnikima, jer je bolesnika sve više, a doktori za njih nemaju pravoga lijeka. Ne, nego su bolesnici prezahtjevni. Bolesnik nek doktoru i števi ozdraviti. Doktor David Copperfield. Dolje čovjek sve se raspada, razme živo uljem, veli ja sam bolestan, doktore dajte mi lijeka. A veli evo vam lijeka, ali vam nema pomoći. Ili kad dođe kao gubavac doktoru u bolnicu, a doktor veli baš ti je gubava bolest. Baš si guba. Ili dođe starica majka sa sinom gubavcem kod doktora, a doktor kaže baš vam je guba mali. Šta su mu to? Ruke? Ne, to mu je djetelina sa 6 prstiju. Tu ne bi ja ništa htio izjavljivati o tome.
A kak se zove taj hrvatski konzul koji je uhvaćen u neprihvatljivom odnosu sa makedonskim dječarcem? Ko prvo ja ne bi rekao da je to neprihvatljivi odnos, nego bi rekao da je taj Makedonac iskoristio situaciju. Mogu vam reći, nema ništa slađe nego šupće od Makedonče. Na tavče. Šupće na tavče! I sad je nastao i diplomatski skandal. On će se vratiti u Zagreb na vlastiti zahtjev. Malo me govorio da je grav na tavče najbolji kad se još unutra stavi kobasica. Onda ja predlažem, ako je tome tako, da se ovaj velečasni Čuček proglasi blaženikom, zaštitnikom pedofila. To ti je dobro. Vatrogasci imaju svetoga Florijana, svoga zaštitnika, onda i pedofili moraju imati svetoga Čučeka, zaštitnika, ljubitelja djece. Kad su već kod susjeda, znate kako se zove list za slovensku emigraciju, dijasporu u Argentini? Belo Horizonte. Znaš kak se zove černa kronika? Di? U slovenskom časopisu. Ne znam. Ne Delo. A kak se zove njihov astrološki magazin? Videlo. Video. A kak se na slovenski kaže smoking? Odelo. Lepo odelo. To sam čitao da će policija dobiti veće ovlasti za upotrebu oružja. To je intrigantno. Pa ne, konačno. Tako je, to je rješenje. Ona je na telefonu, zove iz prtljažnika da ju siluju, on upali u zrak kao hitac upozorenja i to se čuje na mobitelu. Točno, a prva najbliža policijska patrola dolazi sa isukanim dildovima. Da, U pomoć. prva policijska patrola dolazi sa isukanim oružjem. A ste čuli da je onaj, kak se zove, Lončar izjavio da u Saboru imamo 2 četnika. Ja moram priznati... Za četnika i po četnika. U čemu je to problem? Znači, imamo šta je to 2 četnika prema 1000 ustaša u Saboru? To je 1000 naprema 2. To ih čini manjinom. Pa to je proporcionalno onda, ne? To je četnička manjina u Saboru. Da. I ustaška većina. Ustaška većina. Ko kaže da nismo organizirani? Pa meni se čini da mi ovdje nećemo dočekati tog doktora koji bi trebao izvaditi zub Kulenu Dobraci. Navukli su se na bijelo i sad ih nema. Ja ti kažem, brazo, najbolji lijek za tvoju zubobolju ti je heptanon. Pa znam i ja, ali eto, morao sam probat. Ja predlažem jedno rješenje. Kad već nema doktora koji bi izliječili te ljude od sindroma čekanja... A nisam ja ljudi, ja sam Kulete braco. Ček, ne govorim tebi. Onda bi morali te ordinacije napraviti na najviše mogućem mjestu. Na primjer, pri nama bi to bilo na Sljemenu. Razmiš, na Sljemenu se napravi gore na vrhu onoga tornja ordinacija i onda se pošlje odozdola bez autobusa. Da se bez autobusa pošli ljudi gore. I nek polako ideju, razmiš. Ko stigne do gore živ, tomu više ne treba doktor. Ne, A ko ne stigne, ne stigne. Gore bi dečki na vrh brega trebalo samo doktore, kad to poumiraju ovi koji su došli gore od buke, pogledati. Da li si malo od srca pa da ti zvadimo ono kaj još vrijedi, razmiš. Jer ima različitih uzroka smrti, ne? Nekomu otkaže, kaj ne, srce. A nekome kaj ne sve ostalo. Ja, to je na njemački. Kaj ne srce, kaj ne herc. A ove koji su umrli od grupnog seksa, oni idu u masovne grobnice. Ovi koji... Gotovo, već odavno krenimo iz ovih hodnika, tvoje opasnosti smo od pretjerane izoliranosti. Ja žurim na solfeđo. Ja žurim na roštilj. Djeco, kupite prnje, idemo. Ti znaš za koliko muhe u Africi pojede žirafu? Za 5 dana stari moj. Tebi san već nježno sklapa oči. Laku noć, laku noć, laku noć.